Om Swastiastu. Inggih, alelek sareng sami punapi gatre nyane dumugi mangke sami mangguhang kerayuan lan kerajengan. Ring video puniki pacang wenten pepelajaran indik sorsinggih basa Bali. Jadi di video ini akan dijelaskan tentang pengertian sorsinggih basa Bali dan apa saja contoh sorsinggih basa Bali. Lurus biar sayang video puniki. Materi Bahasa Bali kelas 3 Sekolah Dasar. Ngenin indik sorsinggih basa Bali. Jadi dalam video ini akan dijelaskan tentang sorsinggih bahasa Bali, apa itu sorsinggih dan apa saja contohnya. Teges sorsinggih basa Bali. Sorsinggih basa Bali inggih punika angga ungguhin basa sane kaanggen membebaosan sareng anak tiosan. Sorsinggih basa Bali adalah tingkatan-tingkatan berbahasa yang digunakan saat berbicara kepada orang lain. Pepalihan sorsinggih basa Bali atau jenis-jenis sorsinggih basa Bali ada 4: basa alus, basa mider, basa andap, lan basa kasar. Basa alus mempunyai 4 jenis. Basa alus inggih alus sor, alus madya, lan alus mider. Basa alus inggih mirengang. Basa alus sor miragi. Bahasa Indonesia mendengarkan. Basa alus inggih ngerayunang. Basa alus sor nunas atau ngajeng. Bahasa Indonesia makan. Basa alus madya ten, ampun, sire. Basa alus mider eling, rauh, lali, durung. Basa Bali mider gulem, dije, kije, tembok. Basa Bali andap utawi kepara ngingeh, medahar, ngomong, negak. Basa Bali kasar cai, cang, ngamah. Inggih, alelek sareng sami iwau sampun ketlataran indik teges sorsinggih basa Bali taler imbe-imbe sorsinggih basa Bali. Sorsinggih basa Bali inggih punika anggah ungguhing basa sane kaanggen rikalaning membebaosan sareng anak tiosan. Pepalihan anggah ungguhin basa Bali utawi sorsinggih basa Bali punika wenten papat. Wenten basa alus, basa mider, basa andap, lan basa kasar. Basa alus kekeparados papat. Wenten alus inggih, alus sor, alus mider, lan alus madya. Inggih wonten sapunika sani wenten ring video puniki puputan titiang antuk ngucapan parang santi. Om Santi 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 Om.